Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas ana paulwan. Irresponsable nga asawa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itod ko kin katisweldok bakit? Makaamo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga min ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamutan iti parabalon ka. Nangingina nga min no iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangam. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga min na nang taglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang taglut-luto na awanak? Ikwa, no adar aramidag kunak kuma. Madlaw kaw, kat nasingpat ni Bantor amanugang ta. Ngam saan samat anasaya at naed ng anak taken kwa na. Pag ko na amalt asan anasaya at di anak ta ni Bantor nga asawa na. Jayla ang panakakita ken kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag asaan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy no yan jay anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung intad ko ti sweldok kanid na. Apay saan ka di aging matang nanang? Ay ka naibusan adya ginatang na. Anya nga rudan nga ti balunag. Bing kariingan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodriingan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto ak matan iti inapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay ka nakiti igatang ko iti balunag. Agsusweldo ak. Tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan kasweldok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan awan mo't kwarta nga igam ko. Nang ipanam nga rudan iti kwarta no awanan ako nam. Apaya sa pulam, no nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita aginatang mo para dito balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak, dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mat nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan? Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Masapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas apapel ti ropa masimang part. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako na sa papel mo't ngay bagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparo pa nagtupay kanyak abagbaga kanunid na. Anyaman nga tanti inaramid na ednang anak mo. Di na kano igat-gatangan Nicolas iti balunan na. Kan isugsugal na kanupay di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na ednang anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataengan dan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kanimanong Bantor ama paniti trabaho na? Naibus nga miinan ti basit ag hinaatang ni Edna.
Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Ngamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yun. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ado ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubing kanaw ti naasawa na. Agam kas jay mat pimaan ti kababalain ti asawa na. Pagmadyan ti nasingpat launay. Under di saya ako nada. Imbag tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man magsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswam mat ati asawam. Kansaan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmag. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngamsadaw kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, gamsyak. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. At nabati kanyak ng pangkaan ko. Dinakmat ilutwan iti balon ko. Nimot narang ti paralutaw. Anya? Kayat mo asawan? Dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang igatang mo mo iti kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo. Ada pangaramatak. At ito iti isang aribo. Sangaribo laeng ti itad mo kanyak? Ginatang ko mat amin na nakasapulan dito palay. Sayang isugal mo manan. Addan tulak kwartak Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka dito'y dalan. Kasangsangpot mo samat. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siyak. Agigyanak lang, ijabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na itad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumot lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinlaba ti uniformek. Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mat. Inasawa na ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipanan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat ida Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mo't dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man matkan ka. Ibiro ka iti trabaho ijay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka? Uray di na kayat. Tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Tagyan kanton ijay dagus ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyugak ngarud kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupot. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste.
Adda ka mat gaya man. Kano nga subli ka man na ni trabaho? Inton bigatan, ti pa nagsublimi. Sublimi ko namsamit. Asino nga ti kadwa? Ni Edna. Ha? Umay ka di pumasya rin di syudad? Umay kanumat ang trabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa kin anak na? Ada kanumat ni Nana Petra, pamanawan na iti anak na. Nasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada kanumat pang-isirkan ni Sisa ken kwa na trabaho. So analabit, amabayag ijay. Kasanon ti anak ken asawa na? Kuna namot matulungan na kanu ti asawa na no agswildo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Ammom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayem na. Ha? Saan ka di nga iji syudad ngagtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni pay nanang taglutluto kadang daldalo si Jibalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ijay balayaw? Mangan maturog kan ag-cellphone, tatang. Dahito iti abanga ka kwarto. Basit laeng, taiso tinalaka. Saan aparikot dayta, Sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin amapan pagsakdoan akit, agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no ken ni Sisa. Daytamot timbaga ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni Katugangak a babae ida, isaan naamuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. No kasta ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan ammo na at trabaho. Napiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan nyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami ti pagtrabahuan. Sislay din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ure anya laditan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyara saas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simmangpot. Anya nga oras ka na simmangpot. Napaanak man nakitong its di taasidag. Ay, jak mo napuutan ti oras. Tengagaya mo ni tirabi Anya, kasusweldo ngam ijay sugalan tinapanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat-gatang manipod saan ka pa'y nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita?
Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamangi remedyo akpay. Tanaabak ti sweldok, idirabi eh. Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmatan ti kadwak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, adda bakan ta ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay. Tasaan anapintas abalay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas a napuluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.